era omaze okugimenaamena tidda kugiramu olw'ebiseera. Aye kulwa Busoga Religious Leaders Council ndikwenda kutwala omukisa guno okubeebaza olw'okuteekateeka obulungi ate n'okweyama nti we shall support you both in practice and prayer mu nsonga ezegemagana n'ebyenkulaakulana za Abasoga. Number 2, ndikwenda okubakubiriza ssebo kubanga mwami Mula akirambulire bulungi ino nti twidye okusaba Katonda n'okumwebaza. Mbale ndikusaba nti ensonga dino tudaawule bulungi. Bwe tuba twidye okusinza Katonda waife oyo twidye obulungi tumuwe ekitiibwa kye. Bino ebindi by'okuba nti gali abandi abali awo guno omukolo twidye kwebaza Katonda na kusaba Katonda abandi n'ebindi titubiidi. Kino ndikukyogera ku lw'abanange nga bwe tukiikiriza. So in future it should be this and this alone. Ebindi bisigalangayo. Ekinasembayo ni kino buzi bwe twali etololo nga tuli mu kusaba okwa Light Up Eastern Uganda. Yali ensonga eddaida nga digemagana ku Busoga. Ng'ensonga edo digemagana ni bano banaife abatera okwidda ku mwiga Nile. Babeeta batya kodi? Nyege nyege. Ekifaananye Busoga kyeraga mu nsi ed'okulya naddala ku nsi ku ntambi za TV ti kirungi. Tuli kwogera ku bigambo ebigemagana n'empisa ate n'okukuza abaana baife mu kutya Katonda. Usually emikolo egyo giba giweerewo nga gikomenkerezebwa. Twagaana ebintu twabona ebintu bye tutandise ne kubona. Much of it is condoms and so. Nikitegeeza nti eri ebyobuseegu era ennaku ezo abaana tebajja ku isomero. Abaana baife ab'obugala bali kwonooneka lwa bintu otu n'ebyo. Kyokka nga argument eriwo eri nti it is a tourist attraction tulukufuna mu ssente. So bakulembeze banange ndikwenda tusalewo esente tudifune abaana baife babenga bali kwitaayitanibwa oba esente edo ezirimu omusayi tudereke tukuume ekitiibwa kyaife ekya Busoga. Ndikubasaba bakulembeze banange ensonga etugyetegereze bulungi ba members of parliament tugiteese ku bulungi, otherwise Nyege Nyege could be having money. Aye Nyege Nyege eri kwonoona abaana baife ate n'ekitiibwa kya Busoga eri kukityoboola. Finally abaana bakoze bulungi nga n'okutembera ne poem yebatuwaire. Baalo abazaire ndikwenda okubakubiriza tusomese abaana. Wembona mama waife prime minister and mama waife ba ministers batembe nabo they were girls like these are. Era kyendidde nti bakaire baibwe babasomesa babatamu ssente. Tulina okwebaza gavumenti nti gavumenti eri kutuwa ebitabo, gavumenti eri kuwa abasomesa omusaala erikola omulimu ogwo tugyebaza. Aye bazaire banange ndikwenda okubakuba nti gavumenti tesobola kola byona. Gavumenti teyida kuliisa mwana at least for now. Gavumenti teyida kuwa buli mwana uniform. Ife nga abazaire tuteekinge obuvunaanyizibwa okuliisa abaana ku isomero, okubaga uniform ate n'okubaga ebikozesebwa. Bwe tunaaba buli muntu ng'atwalira obuvunaanyizibwa obwo ndidde nti abaana baife baidda kusigala mu masomero, baidda kusoma, and they will become great people in future. Mukama abeere nammwe. Ekyokubiri ndikwenda okusaba ku lw'Abasoga bonna okutwala okulamusa omukwano n'okusaasira eri dada waife Rukira Basajja Solomon Gafa Busa omugode mukolo tuli mulowoozaako tuli musabira tulikwenda abeewo omwaka ogwidda tulidde ku mpango ng'aliwo mawulire tusabo gatuuseeyo. Dada waife webale nno kwidda ensonga ningi ezerwako wano aye nenze okwiramu ku ebibuuzo by'abataka. Ekisooka eky'oluguudo oluva wa Lugogo Busalaamu Bulopa Budumbula.
bana tubareyo nga tuli kufumba mu ifumbiro lyaife era olunaku lw'enkyo enguudo esatu zonka ezigyokolebwa mu Busoga tujja kuziteesaaku n'omuli olwo olw'ewa Lugogo olutuuka e Budumbula. Aye bantumye ekintu kirala. Gavumenti ezira sente za kusasula bantu Eitaka. Kale bantumye tubasabe mwikiriza bisewo oluguudo. Imwe abaluukamu akati mbonaga koolaasi. N'olwekyo tukwenda okweta abakiise aba municipality baliwo Iganga. Ab'Eganga baliwo. Abakigulumwidde. Kiguluida. Ndikwenda kulaba Kigulu. Owanika omukono. Oyametedako mu campaign y'okugisa abantu okubisa oluguudo. Okutwala ku ng'ennoba eri mu luguudo. Kubaleke. Ayo banga wanja mu road reserve. That's your problem. Reserve by reserve. So ni onda bwino owa Kigulu no siena ali gano ndikwenda mwandike emikono mweyame campaign tuzaji kola twena abantu baife basobole government esobola okubisa mu luguudo kola asatu kugo kali mwe bale kanze tabaluuka Esther idanyu mukenkedewo aidakuyidukizanga Kyobe Kisa dada Maisogo ndikwenda okusaba abakiise bano bona beyame nti baida kukola ekitagisa kyona okugisa abantu abeeruuka baleko oluguudo olubitewo muwanike emikono. Esther mukaitugero aliwa aida kujutuzana onabo Kyobe onabo Kisa ebina biro beje mbatubi bugabula Taira aliga ni chairman wa ife Gabula yenda Tairaida wairo mwina azirawo ayo oluguudo luva Nakabugu ebulopa tuke Budumbula waniko omukono Taira yena yeyamye. So ekyo tuli kubasabana mperano oluguudo lwaife oluva Ambakot Buwenda Nankandulo Mbulamuti Kamuli Ndolwa Iringa Nkondo Bukungu lwetulase emyaka egisika 3 nga tubanda yebali wakati wa ebidyeri bibiri ndikwetaaga ira n'obugabula ira webusaya tiri mbonawo laira kulwabe buzaya naye bugabula waniko omukono Taira alikulwa kulwa buzaya ni bugabula zena ndakuyambako nabula ngaga otamwe nankanya ayo byo petiri babona aye muulire mudakunda mbaku encho nja kuba president ntwikiriza ndyamuka ntwikiriza kale bana obunaniso bwaimwe ekisigairo kya tukabanda usually emikolo egyo gibagiweerewo nga gikomenkerezebwa twagaana ebintu twabona ebintu bye tutandise kubona. Much of it is condoms and so nikitegeeza nti eri ebyobuseegu era enakwedo abaana tebajja ku isomero abaana baife ab'obugala bali kwonooneka lwa bintu otu n'ebyo. Kyerano Baba Bishop oyogere ku nsonga ya Nyege Nyege ayi ndikwenda tutegeragane Nyege Nyege zirajjayo bwereere wetaga mitwalo 3 okunjira 300,000 mwana kyo weesomero ayina mitwalo 3 ejinjira mu Nyege Nyege ezira ekindi experience yage mu nankani ya Nyege Nyege bwebaawo hotel okuva Iganga okutuka Enjeru dibadidwire ereta abana Kenya ereta abazungu ereta abandi bona it's a big festival mukiterezo wanga kimwe bizibu aye nekindi Kampala eriyo roast and rhyme basulayo roast and rhyme aye zirayogera ku ebyo Kampala zirabyogerako eriyo brackets and wine kulangiti no mwenge it's a festival ezirabyogerako aye ekyebusoga no mutwa azira kikabusoga yena yakanagala ati kitabawo really
So baba ndikusaba ntyo mukijempola. By the way, my testimony wetwali eitanda eri omukyala yatunda mbafu donka yayazina sente da school fees ai muna kuisatu yatunda mbafu era kwati bana ajja kusasula magnet school da Jinja Kampala Express Highway dada dusi twali ku mikolo gya meta nasanuka ino dada wange Matia Kasaija yakwati ngati agenero luguudo mbu yategana okuva Kampala kutuka Rugazi yaida ni musasizi yena kati ntagaina ino yadano lyemu bona nakati dayezeno mu nakati mwe bali kuida tuogera nga gati muri kuwulira. So Kampala Jinja Express Highway dada oluguudo olujja ku boda bwene n'otakolwa omuntu ave mbala batambula 12 hours kutuka Kampala. Tulikusaba nti omukisanda kino oluguudo olwo okolebweko. Twebaza ebideri byaife ebyebukungu kansubire nti bana bicommissioninga mangu. Mperano dada bakobere ku nsonga edebikado wali ozirawo naye tolikikola aba mirazi ni ba growers tutese kubya miwendo nene ba mirazi batukokoba ati bakola rose nakantu akimwigala obyuma obanga bakola rose. So twakisaganya tujja kufuna EPRC batukola research ku miwendo egyebikado tubone bwe tutawo price enategerekeka. Ekindi abebikado abamira tuwa bagasi tuwa molasses even na tulikwenda kuba those are byproducts which were entitled. So wena tujja kuongera okubiteesako tuza kusaba support hiyo. Ensonga ya bavitins barakwena ekirungi tubamuniwa mu cabinet emirundi egiwera ku nkyogereku ayi bakizimula ayo kyowulireku mperano dada nkuleitere baluwa from victims barakwena abakali kusasulwa bali 3,777 bamwe baluwa bogere ku bya tourism nakatambula kwa masazana gonka ndikuno ndabusobozi okumara kwaga nkali kuidaruka nkali kujja Bukoli nkali kujja Bulamoji nkali kujja Bukoli. So Butembe kaliyo nayona ne Bugabula tukali. So tuli munjira tuida kuida tumbule efe bina byona cha pricing kilograms to tons chona kujinana cho chairman wa Epsilon cha Uganda. Aye ekindi dada ndikwenda abantu ba Gavumenti balikera kuzimula ensonga y'ebikado ewa ifeno nga bakobye ebikado ni main crop ya Abasoga. So baleko kizimula baleko abatatu mulekera nga batiba bale alternative. Ekintu ekindi kye batayogere ku dada wange ne kyabavubi maze emyaka nga 7 nga ndugere ensonga eyo dada ensonga y'abavubi etaterere genda kuba obuzibu kubanga Busoga enedwire myalo. Over 2 million people depend on the fishing industry in Busoga and in Uganda. Aye abantu abagobye munanda interestingly abasirikale bendo bavuba batwe abantu babulida ebene bavuba batunde benade byaife. How can that be? Ensonga eyo etekwa kuterezebwa bwe twali mu kalulu wale natuuka bampati toyogera bya muntu wundi toyogera bya musaada oyo mukoba lete mirambo gyaife gyadibira munanda moyogere. They told me don't talk about him and happened to all the members. So don't downplay this issue. Then ekindi mbabo ni mukene emere abavu yona jorwera abantu really mukene emere abavu they cannot access mukene in this country. I'm sure tunakiringamu mperano baba bishop oyogere ku nsonga ya Nyege Nyege ayi ndikwenda tutegeragane Nyege Nyege zira jayo bwerere wetaga mitwala 3 okunjira 300,000 mwana cyo wesomera ile mitwala 3 ejinjira mu Nyege Nyege ezira ekindi experience yage mu nankani ya Nyege Nyege
bwebaawo hotel okuva iganga okutuka enjeru ziba zidwire ereeta Abannakenya ereeta Abazungu ereeta abaani bonna. It's a big festival. Mukitereeza obanga kirimu ebizibu. Aye n'ekindi Kampala eriyo roast and rhyme basulayo roast and rhyme aye zirayogerako ebyo Kampala zirabyogerako eriyo blankets and wine bulangiti n'omwenge. It's a festival ere ezirabyogerako aye ekyebusoga n'omuntu azira kikabusoga yena yakanagala ati kitabaawo really so baba ndikusaba kyempola. By the way, my testimony wetwali eitanda eriyo omukyala yatunda mbafu donka yayazira sente za school fees ayi muna ku 3 yatunda mbafu era kwatubana ajja kusasula mangu school